Boleh tak mate Arab le cuma perak kelengan di serle oleh saejem iya boleh mak jaga boleh kelenger sepeng kere kena bulan eman neser dikasetong cocok boleh tak mate le pun berak cuma kalengan buru pon jegele Duma pas kalenger boleh ate kerong le amar ke kuleni ser cuma setong tika ede de mate gunung le ngalanya ruang jeng lajengan le deunanan ane bingung le Rosita mata karuan jeng bejengan le sangguin tiga cuma perak kalenger le tajeng le cuma pas kalenger boleh ate kerong le mar kena bulan isir ning eyate cuma tiga reng sorak se ngode Dina ale Rosita rasana emang nyare boleh aku tak nemu pada nakake
Sebadun Tepatang pengundang utama bergabung terima tamu. Di antaranya ada Cak Buati Dawan Lor Sampur Cak Dawan Lor, Cak Sito Mbabaan. Bergabung Cak Solikin Haris Dawan Lor, ada Topalisa Gujalit Cak Imripin Dadapan, Cak Imam Rini Kedawung sebagai calon pada hari Senin Pahing di bulan besar Nangkap Tayub. Tidak ketinggalan Bapak Rusti Bandarsari serta Ririn Botang Seniman Riko dari Kedawung. Bergabung Cak Surati Kutornon, Aba Idlasio Talang Sukoila Talang, Selasa Kliwon di bulan Sabar, dan kawan-kawan telah sudah tampil di pagelaran. Jaipongan salajengipun kula aturaken tepatang bintang tamu datang paling awal, hadir sebelum maghrib masih bertahan. Siapa dia yang terhormat? Cak Salam, datangnya dari Sawaran Lor. Bergabung Cak Muhammad Sawaran Lor. Tidak ketinggalan Cak Lenggono Wono Kertotikum, Babate Monokerto, Siono Putra Wonokerto. Sekalian Cak Gatot Dawan. Bergabung Cak Misto Pandansari, Win Arifin Meraan. David Arifin Meraan. Siapa penulisnya? Mas Joko Dadapan. Tidak ketinggalan Cak Tadi Imas, datangnya dari Sumber Jati, pindah tempat Jati Mulyo. Boleh ya, semua dia tak sabar lah. Karno Putra Sumbersari boleh. Rizky Putra Kutornon, Dovir Paul Karanganom beserta Nyonya Ul. Semoga kami mohon untuk tampil di pagelaran. Bergabung Cak Latif Umbul, Cak Lukman Tun Umbul, Selamat Chandra Dadapan, Pak Gibran Dadapan, Kampung Sum Dadapan, Kang Jari Ahmad Jaini Kedung Moro, Suto Sofian Kedung Moro, Cak Sampurno Karangsari, Cak Darsono Dawan. Ampun kami mohon untuk tampil di pagelaran. Dan selamat datang kepada warga kami yang sudah tereliminasi malam ini. Sungguh sangat mengenaskan sekali. Demen dah. Ayo sayang, sini sayang, pakai seragam sini. Sini. Nanti saya yang bayar, sini. Nih seragam, ayo. Nyonya Sofia. Yo Mas, selamat Chandra, Cacak Mistong, Fit Arifin saking Meraan, Mas Joko, Cak Lenggono, Pak Akim Wonokerto, Dovir Paul Nyonya Ul Karanganom, Bapak Bungsung, Bapak Gibran Cak Suto Sofian. Monggo